Ua whaalia le whaipule o sa lenga numera tasi, whepule ai whasavalu whai mata, ua nofo sa uni e tali o na molianga e 5 leo molia i e leo. I sana saunoanga whala e au mawhamawalalo fo ilona i tū malo, ma e lango i le vaenga whaupu whai, na tautino i e whepule ai, e mama o ia, ma tua inga wa molia i nei o ia e leo. E 5 molianga le tau pule ma le tamo whai e whaasese matalanga, ua molia i le ali i whaipule, ma e afua mai le whaalawelawe na maliwa i se tamaititi a onga, o le universite i le masino a perila lua a whelua tasi vai tele, leo wa tolu tau sanga i le ima walava i leo le tangata na mafua ai. Ma o le molianga o whepule ai le asotofina te anei, ua atili te lea i le mata upu, ma e fōlinga mai wā ngai tangata i tu atu, ai ta atia le mata upu tonu, po o aina mafua i le whaalawelawe. O lo otua ia pēa tangata lau tele ia leo, o no le whaafue ino le susu enga, ma moli mau lea whai mai leo, e le whaamaonia. O le molianga o whepule ai, e muli whai molianga le ofisa o leo i le tae au le asatofi, ai mua whaasala lau mai le upenga o whasota inga, i le afiafio le asolulu, e whaapea to o lua whai puno le whainga malo o le fast, o le amolia e leo. Ma o lo ofisiringi ai pēa le tūlanga tūto o tasi o leo, i le nei mta upu. E le se afianga o whepule ai le nei whaalawe. Ai o molianga lo afia ai leo lo tau fia nei, ma molia fo i leo, e whaapeo se moli maule nei whaalawe. O le aso luas fulfito Februari o le atu lai ai, whepule ai lo mol whaamasinonga, e tali o na molianga.